Ibi bimanyirwa bw'aba Human Rights Commission babiri batayayire gombora yakakamba bukanga district y'Isinjiro okuganiraho n'abatura hamyoga ya Human Rights Uganda hamwe no kubashomesa ahabugabe bwabo nk'abanya-Uganda. When government ya NRM kuyagera uri kumugabishana mukaga yataha akakiko akuba ko kucondoza umurujunga kuba kweta commission of inquiry kugira ngo ibanze condoze kureba ubugabe bwa bibatirwa babaye mu rubatirira icyarese cy'uruki buri muntu so oyino bugabe bwinshi umbugabe bo tuyine bugabe bagamba babugabe bwa freedom of speech bugabe bwo kuba no ugamba oyino bugabe bwo kuriya mwagamba chairman yabugamba kwa ntirebe kamwariye aza kushanga mwatandika kuwezejera yabugamba tuyine bugabe bwo kuba ntungombazi tuyine health center hatujine so ubona bugabe bwitu chokwa mbugabe bwoyo nako butuyine tibukushoshora. Abatura bahirwa umugisho kugamba haburemezo barukora bamwumbyanga byabo hamwe no human rights yakubahwera abana babatayire babakire bubanja nibenda za piki abakaza bo kurebana basibana batera abashayije gutokana bukura abashayije mu makatu bakiraramu nababakingirana eshaka ko umushije ahinduka n'umukazi na wamutera mbwene rizo eritahwerira hizo nubagenda ki okurjira hari Uganda Human Rights Commission abantu butamanya bujunanizwa hamwe n'amateka nemwa hanshonga ezurukomoka hemhonda no makaminjo mwihanga bwenshi atakwenda gucondoza gukaza umukoti so ito twiguraho mushango tuyisha turebe jo fayiro yeruho ubushobozi bukumara iyi polisi yeruho bayigwireho kuba kutire yonya kuterwa ukazomirwa ruwaraguza anzantu bamanyisa ngo no yakuba tatangwira kazambarara stiro uhereza nabutunga arukora sesumu nabasa kwandike barahaje tohereze nabasa kose byo babiyakara amagezi tuyine UHRC app ajukozese kandi abase ineshonga yona ubayino umushango kwatendo korbaturwa ko muntu oba nayenda advice yona nabasa kukitunga saro kugira ngo nateha kutambara zenka yazimbara amakoraga gashakwa Ruth Nuwamanya.